Hello mayam channel sida muka taram luxury mayam ngasi ni luxury mafam ase akhoi Sangai Honda ki showroom dani mafam na akhoi gi sida airport line da gari line dani ko sida leire ado ngasi ni luxury mayam update na pise gen lak sabani sida leire se akhoi gi ano handak nau na launch to gi ba Honda Amaze ni ko ubiri ba Honda Amaze se hoje akhoi gi third generation ni sida leire se ado sida gari je yaushale ado mayam la ga test drive to bi ya ga ni ko ikui dana akhoi ningsing be ngasa gi Maruti Suzuki Desire launch to bar matung da ikui dana akhoi gi Honda Amaze launch to pani ado sida yaushale ai mayam da update picture ke mayam details ma gi khang ba ya ba maruina akhoi imphal gi on road price ke ala gi ha de mayam khang jar ke maruina ma gi price feature adagi color option kari available oi gi ha ba do mayam khang jar ke mayam videos ma ka ta ni yeng mina sai mayam ama da mamang profile da ni misi mana mamang profile je sumaina lagi ni ko mayam akhoi mamang profile je he gi yeng ba akhoi gi handak nauna launch to gi bo Honda gi Elevate mangon gi inspire gini sida leire je akhoi gi mayai da achouba hexagonal green akhoi honeycomb design da ni sida leire je ado mayai da akhoi chouba akhoi gi Honda gi logo sida leire ko aduga ma je sida LED dial yaure adagi sida akhoi gi headlight se fully LED ni sida leire je high sida low beam sida high beam gini ko ani ni yaure se aduga makharom da lak matam da sida fog light leire ko fog lamp jisu akhoi gi LED da oi hojim matam da fog lamp yaw bai ji yam kya kana yauna drabne do ita sida Amaze ke no sida akhoi gi fog lamp se yaure side glazing sida akhoi gi achouba amuba na cladding piri ko smile lagi ni aduga bonnet rom da mathak rom da lak matam da sida chrome line asang ba ma sida piri ko sini mamang da leire se sida ubiriba variant je akhoi gi ZX variant ni ko ma je variant hum thokna lakani V haibam ne VX haibam ne adagi ZX haibam ne ai ngasa gi ZX na top of the line variant oidoi ni mayam circuit profile mu yemni si circuit profile je sumaina laigani hanagi akhoi gi laibode thudok ko yam kana changes ti ude ko sida uri se akhoi gi alloy design ne sida dual tone color gi diamond cut ki alloy design lakani aduga magi ground clearance ina 172 mm ki ground clearance ni mamang da 170 lakani aduna handak se 2 mm hengalaga 172 mm ki ground clearance lai aduga magi wheel base se 2470 ki wheel base legani aduga mana somda tire om da yeng matam da tire section je akhoi gi da leire se 180 by 60 15 inch ki tire oidoni ko aduga dual tone design gi alloy wheels ni da leire se aduga ORBM lakpa matam da sida color ORBM leire aduga sida integrated LED indicator yauri ko aduga thongnom da lakpa matam da sida akhoi all four chrome don header lakani request and better legani even for the co-driver side ki ju legani ko mang do sida leire magi design se hana dagi di asagi alloy hongalakpa aduga magi dimension jima screen dagi yengbi yagani ko aduga songi side rom da lakpa matam da songi left side rom gi da yengo matam da profile da yengo matam da sigi akhoi gi ORBM sida akhoi gi integrated akhoi gi LED gi ya kano indicator leire sigi makha sida akhoi gi asagi lenses sida camera yauni ne ko akhoi gi akhoi na turn tabu matam da signal pi matam da lane assist ki somda akhoi gi blind spot se yengna na bai da makta sida camera am pa le ko side spot is mala gani co-driver side rom da jo akhoi gi request system butter sida yauri ko aduga magi fuel lead sida leire magi fuel tank capacity je 35 liters ki fuel tank capacity lakani ko sini circuit profile hai ko aduga maning lom dong yemina si maning lom da lakpa matam da maning gi design jima sumaina ogani ko maning da yaure je sida akhoi gi shark fin antenna yaure defogger yaure adagi akhoi gi maning gi tail lamp jima LED akhoi maning gi design je hek u matam da akhoi Honda City dagi inspire tawni sida LED tail lamp leire sida brake light je LED na te si halogen ni adagi sida indicator je halogen ni ko aduga reverse light je ju halogen ga tani sida IBTEC ki beijing leire Amaze leire Amaze ki beijing maning da akhoi gi sensor ani yawni ko parking sensor ani dang yawni adagi sida rear view camera sida yawni ko
makada reflector animak lere right amasung left side to ko boot se haga lagi mene si boot lom la ko matamda magi boot se sumai lagani adu magi boot space capacity jina 416 liters ki boot space capacity la kani we variant je akhoi gi ZX variant variant ni adu se de da akhoi gi halogen bulb ki se de boot lem yari ko adu ga magi tire size na spare tire je legi ingsi spare tire je akhoi gi normal steel ingi tire ni adu ga magi inch sina 175 by 70 R14 14 inch ki se de spare tire piri ko akhoi gi stock ta pale bu gi inch im handaraga damain piri adum akhoi gi mi ngasai gi mari manga chatlaga su magi dakar roiba necessary luggage hapada adum yam kom nation sang ikum kom na dum chan gani ko manung nom la ko matam da magi seat sedan yang ji magi seat se akhoi gi base color ni ko base color ni aduga magi je akhoi gi leather am ta yaw de fabric nga tani se da yaw se aduga akhoi gi seat adjustable height seat adjustable oi ko aduga thong nom la ko matam da sidai do all four door power window control leire sida ORBM foldable adigi unfold adigi sida adjust tong na ba lock unlock sida loire auto up adigi auto down ni sida leire se one time ko adu makha rom da la ko matam da sida water bottle holder adigi storage kara piri ko smile lagi ni narga thong da akhoi gi twitter yauri ko maya manung da mungen ji maya magi interior je kamai to ge habdo ai ignition je on to jarake sidai da akhoi gi push button start yauri ko push button charge je akhoi gi illuminated oi lai sidai da akhoi gi red color na ko aduga instrument cluster on da han lak sake magi instrument cluster je akhoi gi 7 inch ki instrument cluster je akhoi semi digital instrument cluster ni akhoi gi right side on the speedometer le left side on the tachometer le re mai lagani adigi information sidai da loin ma ayamba laigani ko tire pressure monitoring system jo sidai da yauri sini aduga steering rom da lakpa matam da akhoi gi left side rom da akhoi gi audio control mounted sida lere aduga right side rom da akhoi gi ADAS gari je akhoi gi level 2 gi ADAS yauri ko sidai da ADAS yauri je si je akhoi gi camera base ki ADAS ni akhoi gi tasengna akhoi proper akhoi gi radar yaurga yauba akhoi gi ADAS to nate adona si je limitation khar laigani akhoi gi fog kumba lay matam da aidigi nong matam da weather de phatraga di si camera base obini na khar di limitation khar laigani ko aduga magi steering je adjustable oigani ko adjustable je tilt yagani adagi telescope ti yade ko sidai yato isa tilt katani aduga sidai da right side on the lak matam da sagi sidai traction control on off laigani sidai headlight leveler laigani ko smile laigani aduga dashboard lom da lak matam da magi dashboard se si plastic atani ko si mathak sida black laire ada makha sidai texture khara piri si makha da oi silver lining si ok chali ko makha da base color gi combination je humni adu yengbada dum yam ka hena premium oi to yengbada dum yam phajana simple oi dum phajai ko aduga ai infotainment system lom da lak sage si infotainment system je akhoi gi 8 inch ki infotainment system ni adaga sidai support to ise Apple CarPlay amasung Android to support to wi ko adu su wireless ngatani makha da AC-vent leire si proper lock to wi ai ko AC-vent je aduga sidai da akhoi gi automatic climate control sida laigani ko adu makha da wireless charger sidai da pire adaga sidai 12 volt ki charging socket sida piri adagi sidai da type A gi port ani pi ko sidai type C yaugde adu type C ma ga pibiram ga de nungai ni hojik type C ma tam ni ko sida leire aduga sidai da cup holder sidai da ani leire adu mai gear knob se smile laigani da makha mai ai da storage kar pi ko adagi manual handbrake ni sidai da center armrest yaugde storage kar laigani center armrest se hakoi gi optional oina hapagi khudong cha baduma sida laigani ko aduga mathak lom da lakpa matam da sidai da akoi gi isam chamba day night manually adjustable IRBM ni sida pi se sidai da lem leire lem je akoi gi halogen gi ni sida sunset leire sida akoi gi vanity mirror sida yauri ko driver side amasung driver side ta vanity mirror sida yauri aduga sidai da magi automatic headlamp ni ko right side rom da lai je aduga sidai da parking gi lai sida control loina mak yaure aduga left side rom da akoi gi wiper control gi hek makha sida akoi gi sidai da minus amasung plus yaur je akoi gi sigi instrument cluster amasung both sigi touchscreen infotainment system je akoi gi magi brightness leveling je sidai da hengalan ba adagi handaba smaya namaga
sumaina adjust tawna ba ama sida tongana separate pi ko maya maning lom da mu yeme se maning lom da lakwa matamda magi maning gi thong jima sumaina lagini ngasai mamang dawna sida silver finish door handle adagi sidadi amuk pura plastic ta lae ngasai mamang da akoi gi fabric ki stitch yaw do maning da yawde ada makha da akoi water bottle holder sida speaker pi ko aduga maningi seat lomda lak matamda maningi seat se akoigi base color ni aduga center armrest sida with 2 cup holders sida yauri aduga proper akoigi 3-point seat belt sida piri ko aduga headrest la pak matamda akoigi sida non adjustable ni adjust to yade adugo akoigi even for the ngasai gi center gi passenger gi sida chapchana fixed headrest ong sida piri ko maning lomda lak matamda mayam maning dagi dashboard gi view ji ma sumaina lagi ni ko sini mayam maning lom da lakuma tamda stage da maning da rear AC vent yari ko stage da adjustable direction ju sida piri aduga makharom da lakuma tamda 12 port gi charging socket sida ju piri ko safety lom da lakuma da magi safety je akoi gi ABS with EVD electronic stability control adagi 6 airbags has a standard wena sida safety gi matang hai tar ga 6 airbags yari ko sida akoi gi mamang da hanimi yawe mamang gi curtain sida akoi gi sida airbags am piri ko aduga maning lom da lakuma ta maning da sida side curtain gi wena sida airbags pili has a standard wena ni sida piri je aduga infotainment system da lakuma tam da magi right from the base variant B variant da gi hai tar B variant da gi akoi gi touch screen infotainment system je hapakani ko aduga maning gi space ki matang da lak tar ga di aigi mamang set je gi height ki matung in adjust tau jarabani siwawna aigi ni room je adugi bitik yam lai ko aduga maning gi sigi area je ju pura scoop out tor ga lae adu juna yamna ni room je adugi matik kom da phangi hai tai aduga maning da akoi gi magazine holder amta yaude aduga co driver side rom da akoi gi magazine holder sidai da ma piri aduga mamang gi seat ki akoi gi headrest ju adjustable headrest nga tani sidai piri se sini miyam aduga thigh support lom da lakuma matam da thigh support se sumaina laigani adum pham da thigh support adum yam phajani yari ko mayam sida magi engine option da laksage magi engine option je only petrol engine da laigani ko sida uri je sida Honda gi IB Tech akoi Honda City da ugi ba adugi engine tuni sida ubiri je akoi 1.2 liter gi naturally aspirated petrol engine ni sida 4 cylinder oigini hojik ayamba akoi gi 4 cylinder je mangsala bane asagi akoi gi anauba Maruti Suzuki Dzire da lakpa akoi engine do 3 cylinder oigabni adu sida proper 4 cylinder engine sida lai ko sida magi power produce da una 90 PS of power aduga 110 Nm torque produce da uni ko sida ise aduga asagi kana gumba akoi gi Maruti Suzuki Dzire laige khanbiri be se naw singna amukang sida Honda da lakpiraga asagi Honda gi Amaze amutang try to view test drive to bu sudum yagani ko lakpa matamda transmission option je transmission option ani la kani ko manual transmission amane aduga CVT gi option amal laigani ko aduga right from the base variant akoi gi CVT gi option je akoi gi V variant dagi dum phangani aduga magi mileage claim tawujina akoi gi manual transmission gi mileage claim tawrise ngasai gi 18.64 maya gi kmpl akoi gi mileage claim tawi company na aduga CVT gi option dana 19.46 ki maya company na claim tawi ko kilometer per liter da sini sumaina leise aduga mayam magi color option je color option taruk ta laigani ko magi color option je dum screen dagi yeng biagani maruina magi price se kya dagi hoge hai tar gadi magi price se koi gi on road price ta ai mayam da khangan jar ke magi on road price se screen dagi dum yeng biagani ko ai contact number ju sida dum akoi description da hapchar ge mayam na contact tawning ga su phone pi ri contact number da call tawraga ku mo la khangbi biagani ko mayam ko sala kuda aina haining je ngasai gi kana gumba akoi gi Dzire amasung akoi gi Hyundai gi Aura laigadaba akoi gi se naw yobiraga di plan tobiraga di amutang Honda se da lakbiraga ngasai gi Honda gi anauba third generation gi Honda Amaze se amutang test drive tobiu aduga kamaina toge habado amutang yengbi ko mayam wasi gi video je swada loisin jarage mayam na channel se bu sibduna like subscribe tobiramo aduga channel se na video upload tawfunba notification lakami da bell icon number so copy gano matang video da mu thenarsi take care guys